صبحتون بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. و این سحری ما خواستم کم ترک بلنج تیار کنم. ما چخیل بلنج تیار میکنم برای شما پیشکش کنم. در اینجا ما 3 دونه تخمک گرفتم. اینو میخیل خیلی وزی شکر میاندازم. ما با چینی ما قدم میاندازم. میخیل چین نکده. میخیل اگر کس با فوکس خودش تیار میکنه. خیلی خیلی میاندازیم با طبع خودش. هر کس میاندازه خیلی شکره شروع میکنیم تا شکرش آب شده نه. بعدن ما شیر میاندازم، بعد کمکک روغن، بعد یک قاشقچه میده سودا، بعد قریب 1 لیتر شیر میاندازم. همش اربرش کردم چی گفتم. خیلی خیلی از ایره آب کردم. بعد با نشان میتونم دوستان عزیز. دوستان عزیز من خیلی روغن انداختم، شکر، روغن، تخم، شیر داختم. خیلی آماده میکنم ماندگی شکرش هم آب بشود. بعد آرد میاندازم با اون خیلی مغز یک جای میکنیم تا همه کلوله نزنه باید آب. خیلی کار که همه میتونه میکنیم با ما اکرم خیلی میکنم. گفتم یک سری بحرش ما پیشکش کنم. خیلی تا آخر ولاگ با ما باشه دوستان عزیز. رحمت که با ما هستید، ما رو دستگیری میکنید. در کامنت ها بنویسید گفتای خوب مینویسید. از هر وقت ممنونم دوستان عزیز. ولاگش باشه فقط لیک کنید. خیلی ممنون میشم. یک دو روزه لیک کم تره فکرم که رسمتو کم تره نسبت به پیشین تره. دوستان عزیز خیلی آرچه داختم. اینمی قشید بسه. بعد آخران دا باشه اینمی قک سودا میاندازم شد. با او میخته میکنیم شد تا همه آردکاش شروع آب شده نه. خیلی سخت خیلی میخته میکنیم شد. دوستان عزیز اینمی خیلی غوصیش اینمی قامت. و در اینجا با ما چی لازمه؟ کم ترک مسکه برای امی سکوارودکه را شکیدم. سکوارودکه مالکه جوش سیاه تر شده. امی یکون چی پختنه. بعد یکم هم خیلی میمونم در بلند وقتی که گرم شید. بعد که گرم شید بعد ما همه را وقتی پختنده در 28 میمونم. اینجا 35 در 28 میمونم. همه خیلی چکتی میپزم ده. همه خیلی گرادوس کتی میپزم. به نهایت خیلی شروع میوین. تا آخر ولاگ با ما باشه دوستان عزیز. حتما که خیلی جالب میشود. این روز نصیب باشد دخترکا میوین. محوش قطیسونیه امی در امی 5-6 تاش یا بارم خیلی میشه که من میوین سونیقتی محوش. این روز نصیب باشه. و این روز خیلی کدو میکنه دونه. این ویدیو خیلی بعد افیر میبروی. افیر داریم، افیری ترکبازی. حتما خیلی ویدیو رو پدیلیت سکنید. اینم خیلی کم ترک خیلی مسکه میکنم شد. و مسکه به نهایت خیلی بوش شروع میویده. خیلی زیاده پختم با نشون میتونم دوستان عزیز چه خیلی اومد. خیلی دخترسم دوستان عزیز. کم ترکی اینجا باشه نه یک تا یکمشو پخته گرفتم. ابیش نه یکمشو قخشرون نمیویه. برای که اسکوارودکه خشرو نیست برای ما یکمشو قخشروتر نمیویه. خشرو گرمی خشرو نیست. هیچ خیلی هسته که یکمشو خشرو نمیویه. خیلی دلشو با نگاه میکنیم دوستان عزیز. اینم خیلی پخته سای سرخه که خشرو سیاه اومده. هیچ خیلی نیست. اینه که سرخه که خشروه گفتنم خیلی بریون کن با مزه میشه. در کامنتاریا سیاه اومده است. یکم سوختگی نیسته خشراکه. دوستانی عزیز خیلی بلنج کم پخته گرفتم با یک عذابای زاران. دستم سوزانده چیم
бези пишидаи сковородка ман байнаш гуфтам ки бези пишидаи камтар газоб додак иншалло ки як тухал харидан дар кор блинница харидан дар кор хайнам хали қабатакош. баъд чӣ гуфтанем дӯстони азиз, баъзеҳо савол метиҳанд ки мумкин дар фикри ҳамаат боша савол доданда ғайрат намекунед ё ки намедонам. як кас нависта буд ки шумо марак гуфта буд ки Фаридуни Сонияро ҳамчун фарзанди худ медонед ё ки не. ва ман дар саволаш ҳамиқа ҷавоб гуфтанем ки дар саволтон агар кадомеро дар фикраш ҳамин савол боша. Ман пешаи ҳамин моиндар буданам, ман модар будам, ман фарзанд доштам ва барояму агар худо намехост мара ҳамёда равон намекард. ин сабабае ки мара ба ҳамё равон кардагиай. худо худаш медона ки чие дар дилаш. барояму ҳамиқа гап гуфтанем ки ман пешаи ҳамин моҳиндар шиданам як модар будам. барояму ман ёро ҳамчун фарзанди худам қабул кардагиам. баъд ҳар касам дар ҷои ман мешид ин корро намекард. мумкин намедонам барои ҳамаам хеле савол метиҳанд ё ки ман намедонам ки барои чӣ хеле савол метиҳанд ё ки интересниашона. ҳамиқа гап гуфтанем дӯстони азиз. инаиҷа боша ёро баварини кадом ёша ҳамута ман ҳамун хеле нағз мебинам. як 4 ман худам хӯрдам дар сари сковородка. инам хеле хай ба мо иштиёи таом, иштиёи блинчики. завтрак дам хеле блинчики, варени, клубники. чӣ хеле ки дар тобистон карда будам ба мазза ки хушрӯй. ҳамин кати кадом. инам хеле хай дӯстони азиз. кадоми ҳамин савол доданӣ буд. марҳамат ҷавобаш. дӯстони азиз, ирӯз оша ай дасти Сония ва Фаридун мехӯрем. ҳозир мекушоем ки чӣ хел омадай. баъд то охири влог бошед бо мода. дӯстони азиз, хайна ошон нафари худаш чӣ кадаистай влогка метавонед ай аввал то охира даромада чӣ хел пухтани ҳамёро шумо метавонед дар канали Фариза ТВ бибинед. дӯстон оши туӣ омадай. ба мо иштиёи таом ҳозир мекаша шеф-повар Фаридун. метавонед хай чӣ хеле ки гуфтам дар каналаш даромада чӣ шавед, обуна шавед, будроед оша аввалаш то охирашро тамошо кунед. ва касоне ки барои Фариза пурсиданед, Фариза шукронаи худо скори гав задем омадак дидакша. хай гуфт ки буред бо балниса як бор дар духтури оилавитон нишон битиед. камтарак ангина шидагия гуфт температураш ай рӯи ҳамоай. хай бо пага насиб боша балниса мебаремша як ай назорати духтур мегзаронемша. оша букаш Фаридун. дӯстони азиз, хайнам хеле кашидем салато да уҷай. хайнам хеле ба мо иштиёи таом. касе хӯрдаиста иштиёи таом. дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз.